Mayam Kurumzari adom Yengliba Impact News ni ai Joyce Shamna Impact News ki Manung Hutna taram nokchari. Ngarang asi lebasigi Union Home Minister Amit Shah na Manipur gi situation Manipur gi crisis asigi matangda yamna high level committee meeting ama New Delhi da famkre meeting asreiza Manipur gi DGP Manipur gi security advisor Manipur gi chief secretary yauna famkeba dugma meeting ni aduga army gi Assam Rifles gi mogi luchingba mayam yauraga maina famkeba Ministry of Home Affairs ki meeting asi yamna maru oiba meeting ni meeting asida yamna maru oina ahum thokna decision lo ba haibtare. First one is Manipur da Central Force se amuke hena deploy to bayaraga di yamna strategic oiba mpham da deploy tawraga Manipur da ing chikpa peace purakna ba hotna ba masina first decision lo re aduga ani subana hojik Ministry of Home Affairs MHA na hojik Mityeng ga kuki phurup ani ga wari sanahanduna hojik leiriba conflict se phahanba adagi ahum subadana kanagumba any violence de indulge tawba mogi mathakta achobo cherak lokhatpa hariba ahum asina ngarangi mifumadugi conclusion or outcome haibtare aduna ngasi Amit Shah na Yengliba Mityeng Hiramasida khoi Manung Hutna khananaba tanjadu logjage ngasige khoige expert guest na ahan bada I have the right maktada election biri oza khuraiza mathoba working president ipsa oza butaram nokchari mayai thangba election biri oza khaidem mani senior advocate former chairperson Manipur Human Rights Commission oza butaram nokchari and on my extreme right election biri oza Pradeep Fanjaubam editor Irab oza butaram nokchari Manipur Praja Punamakna Akang Ai Chingna Khana Naina Bada meeting the Pating the Hanaki Parama Tambichi and Aron Ba Pong Ba meeting Kayada Haibedegi Paratambi Buena Mi Lak Amagaliching Tara Inargi Aduna BJP Mayukta Adu Pangare Aduga Autarigida Liching Marpu Modra Henna Adu my port Amalaya Masi Mana Minimum Mangi ngang hiba adu ma pot amanan adu hoje ngarang se tawre man Jammu Kashmir gi tawbadagi adu mathang da Manipur ga hana plan tawram da bani aina khanbada adu tawraga gamna president unare gamna president unabada ko chukai banate adu hanaki unabasi de mayamna khali chingne bayani at any time gamna chatpa matang president adum unabayai adu hanaki jide thodo hendok pa ma Laina Pausi Piba Nana Kari Yang Biu. I have a president, Kanta Tobang, with the word of formality. The Tona Madame Nam. I could get Honorable President Na, Manipur Gise, as a Kari Yang Chin, the whole high time go. As a consular minister to talk to. As we get more Home Minister Unare. Home Minister Zo Governor Unaba Yadi Habilite, I think Madame Su Unabay. Adu hari ba ani si unarabigi bantung da nongalaga ngarang se asina hatuna magi security review taunana ba amuk hanni yang na ba haitare Manipur dagi chief secretary sahayit man DGP the advisor asi yauraga Manipuri macham ho yaude adu Manipur macha yaude bigi question me dena te ko home commissioner si Manipur macha no edana adu su yaude home the concern oeba Aduri India Army General IB Adu da Mayam Bere, the Home Secretary Chingba, my Tarim Pantara Marimanga, Ataramukse. Asitoraga Mayam Nangaina Bayang Naba. I could not Madu appreciate what the king I vision here, like Hoishe. Me than a Chuktan Toda, and the Yom Singa the Gi. Karibu Torage. Central government na. Sipai Mam Tajin Ganim, some Tajin Taban. Sipai Mam Tajin Loga, animated suspension, Tonging Begi Wakalon, Amabudi, Lona Leram, with Ryan Chokali. Adigi Koge Mitega, Kukiga, Tajanadre, Tajanadab Shikanakanano, Kuki Namite, the Tajat, Richimite, Lona Makla, Nati, Manakanmeda. Biren Mite Shibuni Mite Biren Buni, Cookie in high lips. I couldn't have a demon in Purpumaki and Hype Ocho in Medra. At the D. Biren si Tangling Halagadi Agadra. Hybigi era sida talk chitona ba, noina Tajade Abdul to Edana, Modam Singera, Natraga, Takara Tani, Mahumama,
animated suspension naidana assembly de dissolve tawdaba 356 ki part khara lady adu manung de yauri haba adu tonuna ba hona ba adege violence to budi dandi pin sima santa natro ahen bro hana de pi wai bani ne violence to riba kuki terrorist ni haiba manipur thogai ba pamba mapan ji chang parliament to hen ba koi kuki punu mako haiti lamen to hen ba manipur thogai ba pamba separatist oiba adugumba kangbu sing se achi dandi piu adugumba phadana combing operation tawda mitai da lamen male rabsu dandi piu yaeba ko kuki khakta taw mitai budi tawno haide ba adu ono taina ba mitai khata pharaga kuki di tawde adna mai bel mayam na sawripse aduna sigumba mayam laibisida violence tawbase masi matik chana action logani siman sana taba natro se ahen ba maraba hana tawbum tokputa tawdo ba phoni adigi central government na miyang thamam thokpa phot ado thamdaba phot amane ba aduna khoi micham praja khoi dinga pi haiba thagat puna mang thaba kangbu ni na aidigi chingba kanom da tawba haipete yeng ma yang khoi manipur tawdore masigum ma wa kalon se aidi khara thaduk ni ya ba tawsin na rim na ka chu tawro ya ko mana tawhin tawrabada animated suspension gum tawraga natraga sindu eraga mayam sina lawrak panina yadabanina lan chibudi pom loi maramdi maitai ga underground singa chi pom ting ba pambanina madu pom na mak chi pom ting ba ding amoi da banina kuki lamen tu hen makhara sizin naraga adum bagi tawbusi tawnana ba kuki na su yaga da ba maitai na su yaga da posi mari pak tawgada bidi mandri ba ko aidi koina khanbada 6 schedule se animakta tawragadi tawgadra haina khanbada 6 schedule si maitai yauna pibada hana schedule tribe ohelaga de kuki ne yaningo hefsi chu khalam ga to malab chomong khanbaduni ko simangna ai hai sina chamanda chama chungada sunate aduna magi ngasai la iba maki point da hairaga magi mieng se my humble opinion kachu khangjadara chu my poor knowledge ki matung inati yamna mapuk chel sepa bat I view ga hagadra adu mi mong da tawbra haina khali se an da smain thamjak koigi home minister na ngarangi meeting loira matung da tongan ba moina han big action lokhan na bagi list ama koi different media outlets sing da thadung na rei do adu gi potu yeng ba kan da saigi certain koi local newspaper khara da di ji gi jochina hai ba metei ga cookie ga phamin halaga koigi sitting tawga madugi kanoma reconciliation process ama tawni ko ne na haibam yauri se sigi si contextually pura lan ba step amani adi decision amani haitare mana khalli du bau la le maram di kai no da koina mana moina pick up tawno hona reisina irang ji thokra matung da marak ta tholakpa cycle of violence na maram oiraga certain community group singsigi marakta generate torokiba hagi degree of hatred against each other ko moina khoigi du hatramina khoina so dugi laman khumgadamne laman khumakpa aduna so modul tawramina khoina sum admaina revenge after revenge adugi magi cycle of violence ma tongana chatkibasina pattern na mane adu actually megi third ta thoiba violence gi magi root cause and magi certain magi agenda sina tongan ba mane ba ada ani si miyam si di emotive boy bani na emotively respond to giba po to da sum yausan khra last da koi si han bagi thokri po chi pura kaw thokra ga cycle of violence do wena koi si involve to san ga lei hiba dagi moina yam line ai koi si moina to discrete agenda moina loan na changchal ebe agenda mayam do adu du kai tare evade to thoga adu khangan dana nam honaraga akoi masen doin injil laga noi masen phaminaraga wari saga losana bo hona doini kai haibagi type ta adum da ilakpa yamna phataba ku budim ne haitare mawchin seng da haigadra yan han bada India government has to come out clean maram di moina thokri ba violence sidagi moina seek tawriba moigi purpose or moigi objective se yam clear oibam change because moina ngasi lan ta halisi masagi on citizen dane India ki citizen dane masagi on state government dane ba state government amaga state forces government dugi state forces ka Myanmar da originate orokpa
terrorist group amaga same status da same recognition piraga India government na marakta neutral oina leiraga central government state government ga state forces ga koi kuki gi khulai paiba terrorist group mayam duga ani sigi yana na ba pen na ba tawdwini hana negotiation nam tawni ha sidagi hena lanba kai lege. These are completely ethically wrong, illegally wrong, morally wrong. Adu the basis se karai yaw ge. India government gi magi priorities di kaino. State si da lady government ama di state gi law enforcement si masi defend to dong na tro. Masi hana empower to roga thingnan ge dong na tro. Adu state tu gi legitimacy du mana kuki khulai paiba kuki gi lalhoba group khara du gi chamana na air parda yengaga adumai to roga thamaga mana je khol jana hai do. Chief minister di maitai ni na nang di maitai ni na lo thuar. What do you mean by maitai? Adu di masu Gujarati ni na Gujarati issue da handle to ro Manipur nang kamai ausale no hai bagi argument la oidro. Adom da chalhaleba ara khoi som da di masagi ethnocentric oiba mindset me am chu ra leram ni na moina duma hai ba chumboi ning ba su myaw mi khara da su du yam lan na to moina du gi advantage lo re ar ta sing bagi di me gi tang ahum da hoba thodok sina ai na som da me gi tang taruk tare nipan mapan tara trama thoi sigi numit manga taruk ni se ai khoi gi le ba meite gi major mang tharga chaliba civil society group iba khoi kokomi khoi mayam se khoi di imphal da pallaga leiba kuki gi population churachandpur da pallaga leiba meitei gi atai te khuru gi population do adu du mai saphaga da mafan thindok bai thabak taw lei adumain tawraga leiba khoi da mihat mipun misi mina tho leiba mayam dugi duga khoi ga phamin raga wari sar loisani na harakpagi mawong ma lai si kamaina no karai chungge ba aduga megi tang adumaina tarama thoibo adumaina tawraga megi tang tarani thoidadi mogi MLA tarana Delhi chalaga khoi separate administration piona che thajangre ba adu tadi adugi demand tawsalaba adugi process megi tang ahum da chaliba rally du da government gi establishment loi mai thadok re chosampur da adugi potu home minister kauri ge ginova adu irang solution je hai taraga di justice has to be delivered. And justice delivered to hai taraga di crime gi tongan ba crime gi criminal cases ki duna law court ja duna tongan ba subject matter mane ba adu somna kanda lei ba Manipur gi entire chahi me chathare ba conflict sigi magi root cause and magi sigi kai tare solution or way out to the justice sama deliver to the biaro India government na kana na kai do ba kamaina hora ga si poche tawrei no se hai de biaro adu poto kantho chalaga somda adu cycle of violence da hana sunaba phunaba chenaba gi sauna dana laman kuning bagi laikraba group ani du doina fix tawsalaga adu da phamina raga irang solution hona ni hesidi moi thawaina moi da intentionally moi na si poche design tawsan bam yausala aduna mana hairi wasi contextually completely ai la lena khalli aduna sigi poche koi kai hatare makoina sincere oina irang solution na mo hona matamda nahan no mai khoi ga kano na hayam phajawam hai san huran baga san mapuga phamin raga yasan na ni se kai hai no na adu mai na wayen gen hai se kamai na no san huran baga san mapuga phamin raga yasan na du se kai no se san huran ma do no pharaga wayen ga do se san mapu du da kai do yon se la nang na do kai lege san do labuk ta le ru ge ching des ta lo ge ma chalo after ma mapu ne ar huran ma do san huran ma do no hurali potu ga yana daga san do mana nang san tara do khar lam cha thor ma san nama huran thore ana yaraga di nang san ani mu huran da amadu pithokro haibi film la ya ba adu wayen ne ba ji man tawge hai sidi ana masi contextually lali adu bu mana initiative ma ji lawre na lawre isi akoi su yengani adu ba ai heng na khoi na hayo go do budi ai khoi ga kuki gi khulai pai ba lalo rup sing makoi gi lady ba tongan tongan agent mayam siga ai khoi ga famin na ga ngangna na bai wari kaim leite we just don't have any agenda okay ngangna ningai kaim leite ba aduna adugi potu sunge leita potu da ai khoi ga ngangna ga dong na te sidi Manipur government gi government oi India government ga makoi ani ga pullaga MLA sing na separate administration talai do kari mitei do tan bana te ja government da tale ni irang tawrei do moi gi pressure du hen pi ba yana ba government da lam phang da bi mitei mi jam yam da lan ta sana chu sampu da tora tuna tak thorei do moi gi agenda du phang na bo honarak pani ana India government na Manipur government na
कुकी खुलाई पाइबा लालोलुप अमदी मोगी एजेंट होइना मांग थारगा चलिबा मखोगी ग्रुप लीडर मयाम से मसिगा कमाइना वारी सारगा लोइसनबो होनरिगे हाबदो अदुनि अखोइनि येंगसिदागा अखोइना सेनरिसिदि मणिपुरगी हानदगी अखोइ मियामना लौरगा लाकबा हानगी लेरेबा पॉलिटिकल एंटिटी मोइना अखोइ इंडिया यावबनी मसिगी पॉलिटिकल एंटिटी से एट एनी कॉस्ट सि कॉम्प्रोमाइज तबो सुंगा यारोय मसिगी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी म लेरिबा से मसि कॉम्प्रोमाइज तबो यारोय मर्जर एग्रीमेंट द लेरिबा पोर मयाम से मसि रेस्पेक्ट तबो ngमद्रगदी मर्जर एग्रीमेंट दु वायलेट तबने ना दुम यामना सोइन लोगनी अन मदुगी पोर मयाम दु खक्तने अखोइ सेनदोइसिदि अतोप एजेंडा अखोइदा कइम लेते अन मसिगी पोचे अखोइ माना कमाइना मखा ताना थबो पाइखलके दु येंगागा अखोइ ऑब्जर्व तबने सी मीटिंग मतंग सिरदिको अखोइ मीटिंग दुगी गनसी अखोइ constituents मैम कना याहोली खोले हैवी पोथु लेकर अखोइ सीएम याहोन दे खोले हैवी नो आइटम सलीने अदुगना वा मेजर कांदा मीनिंग से थोलै बसी अखोइ कॉन्फ्लिक्ट सी चही एम सुजले लेपन फरे हैवी मेसेज अन फले उबा लेपन फरे अदुना हजि फर सोइजी यामग्रे सोइजी अमना स्पेशली अखोइ यूनियन गवर्नमेंट की सेंट्रल सरकार की मीटिंग दा कमाई तो गेदा अखोइ कॉन्फ्लिक्ट सी मैनेज तो रिजॉल्व तो मैनेज तो वी मोंडा है बफर जोन सेम खना हंदबा मी यारे सो अंदबा खना हंदबा असिन लोइरे खना हंदबा तबि द खाई प्रॉब्लम ले सिचुएशन गे है वखन खन दबे जथर पे ओ सम सिगी सी हजि अहोम हम लाखत्रा है सी हन की थोड़ी बेसी सिदी गेन तारे एटीट्यूड सी कमाई दोगे प्रॉब्लम सिचुएशन गे है के दोडो नो है तो प्रॉब्लम सिचुएशन कांस आम हो कांस द हे हो कांस द नाकन ने हम तो थोड़ा यारो हम तो गिट नमगा लोइनमक स्टेट सरकार पाइरो ने अखोई गवर्नमेंट ले लेसी सिना लोइनम अथॉरिटी ओइदोनी अमतना मसा मसा क्लेम तो यारोइना नमसल लोइरमगलो पोतो अदे अदाय कांदर ngमगना स्टेट ngमदरे सेंट्रल गवर्नमेंट की मतिंग पीरियड तवनदौने हैबदु अदु तो होदरे तो हंद्रि मरन सो याम लेरमगनि तसेन हारगे खोइ अमना हारगा इलेक्शन सी चही बद गायरा कांदा हरपु इरान ने खोइ सी अदु इलेक्शन सी गी ओइन एम दा बीजेपी सरकार मा हेक तौरे कन तौदरे हैबसु फेल होरे हाइसु नुवाइ तबा अमाइ अदुगी मोंस ख चंगबदुगी याना मोंसन बिसर मै खितंग सु अंडे एस्टिमेट तौगे हाइ तार खोइ प्रॉब्लम सी याम थुन लोइखिनि गाय खनबा ए था आमनि जनु लोइ दो पोनि यदना लोइसिगे गाय खनबे मोंस माले मै अहम तो कान सदुगा स्वाइ सांदोरगनि स्वाइना याम सी लुना चंगसन गिनि गाय सी अहम अदुगी अंडे एस्टिमेशन खै यारम दो सु माले अदुगा साइ हाइजा खोइ हान हाइना अदे प्लान अतै आइदा खोइगी लेयर अतै प्लान अतै लेयर बा खोइगी इलेक्शन की स्पेशली इलेक्शन लेगा इलेक्शन अखोइना हजि येंग याबसि इलेक्शन ममांग द लेखिबा एटीट्यूड का इलेक्शन मतुंग जो लेबे एटीट्यूड खेना का हाइसि मसु याम कुपना स्टडी तो ओम जंगे इलेक्शन ममांग के माइ कंपल्सन खर लेजि इलेक्शन मतुंग कंपल्सन की यावद्रे अतोपा माइ मेंग जि खर हे ओलका दो सि म्याम सि ये मम जंगे अदुगा शांति परनबा पीस लोइसन बा हाइबसि लोइनमक अखोइना सिगी मम्मी सिदि अदुम मयाम लै पानबा गातने सि लोइसन बसरुगा नाकनानि मत अदुम सिगी वॉइस ले यानिंग द कामुसम लेने नाकनानि कनसि लान लोइसन दौने हैब कामुस ले नतना पीस तर लोइसन दौने हैब कामुस ले असि म्याम सि हान हो कान से खोइगी शांति से लेकाना शांति हेदि खोइगी लानम तो कान से सीज फायर न दौने सीज फायर से लोइसन ले हैब न लान लोइसन हैब जला सीज फायर तो कान कई गनो मरि मखों थितो से तपना खोइगी अयाब काय हो या दे दो येन से हैबगी नेगोशिएशन प्रोसेस है जे होनो वातनिना सीज फायर हैब जम जकाले सीज फायर लेतना लाजो कानबा अदुगा पीस प्रोसेस लेबा जनी अनिमुजी लेयादमिना सीज फायर सि याना कनो अखोइना हिस्ट्री सि यमकांदा लान सि लोइसंद्रगसु सीज फायर मतियम थमगा सिदगी काय हो करिनो हाइसे हाइ गसाइगी नेगोशिएशन प्रोसेस होगदौनेबा सिगी सिमा इन शॉर्ट होम नाम दकाले ब्राइन खले अदुगा साइगी अखोइ हाइरिबा अखोइ नेगोशिएशन सि स्लो तौबुसी तौनिदे अरा अमना लाली अखोइगी विक्टिम ना दुनी परपेट्रेटर दुनी हैव एलिगेशन ना कन याम चाउने ने खरेना दो आई हाइदि एनीथिंग इज पॉसिबल हैदना खोइना हेदा सि सुङा यारो हैव पोस थमगा से खोइ मांगजबसि लोइ नांगनानि अदुना चपचाना खोइ सिगी पोसि पीस की पॉसिबिलिटी काय ले सि ये मिसाम दका ले ये का से हाइदना से पॉसिबिलिटी है मतलब मांगसाम ले खरे अदुगा खोइना हे खाइना का से खोइगी अखोइगी डिप्लोमेसी की है खाइना मम ले डिप्लोमेसी इज द ये ना हाइबल लेते अद मरुप हाइबल लेते अद ओनली इंटरेस्ट है कोई एनीथिंग परमानेंट इज इंटरेस्ट अखोइ इंटरेस्ट कई लेगे है कांस अखोइ लान तोरगा कोइ फै हैगदी लान तोर तारे जैसे अखोइ मोरल हाइबल ले मोरल लेरगसु अखोइगी सदा अदन लोइ हुमदा अखोइ इंटरेस्ट ने हाना एसिने फनी अखोइ मांग थादा अदमोने अखोइ हेरो सदा एम्परर हेरो हेटो अखोइ इंटरेस्ट कई लेगे हाई ये गासे एसिदी फ्लाइंग अब अमेरिकन सेंचुरी इन अमेरिका जंग चौखल मोइ इन्वेंशन चार्ज लाई एयरप्लेन में पुथोरिनी रॉकेट में पुथोरिनी
so mo te lor sian ha mana soi to decision ya aru decision ni mo sa criticism nam la khrini mo ku do de gi ma ha kani to rum ni adu mana si chang ho ron ja bang ni phani khala changmin ar kan sa ya ni phare na ma ya khoina aina haijai se ating te khoina decision lo kan sa khoi interest kai lege yam yeng ho chang na kan loina ma kin hai Manipur interest kai lege Manipur se kamai to di santi la ga ma chokholak de ge ai ja khoin si lan thum ton le kan sa lamji se loin le me na te ba ate this state me loin mai hanel kan lamin adum cheli khoi den lep le so na khoina loisala kan sa khoina amning le hormi na mawang tha kan sien tan so ngoi da yare khei dia khoi peace ki prospects thi ba siam jaga le thi kan sa sai hai ba khoi gi posturing jam le ne adu ya de hai na kan sa posturing hai siga khoi ne khoina aina tha si aina yum por kan hai kan sa ngamoi do por le aina ngamoi do por so hai ra kan sa kona negotiate to kan tang hai ta kan sa tang hai do na aina yam tang hai do hai ra mo ri tang hai ta kan pi da adu yam chang hai bis le do khoi negotiation gi principles of the maximalist position in aina kan sa khoi gi gan sa ma si a ga b ga si lam gi khana re hero ne hingol henjane da ade hai do si b na ha sai phol le ma hen ne hai jana do ne ba adu ta compromise la kan sa ta kan sa mai mag jo do mai na adu na khoi gi yang kan sa som de gi claim to me am su moi maximalist position puthok ko be moi hai su khan de ya de ta sin asina asintri sunga yaro hai basi oigan de sum khoi sovereignty pamiga hai se sovereignty ta bija kai hai six lu pamo ka hai mai ta na bi hai six lai example pi oni ko there is a six solution se da khoi ni yen kan se da khoi ni pami am se lo jong pa me yen kan se da supposing hana su le ba proposal ne khoi gi kan se autonomous region ne ahum le minya ri ka hai na ri haju adu ilak je ta se hai center ilak kan se khoi ni kamai to kai se khoi ju som de shu na kan lo jong khana hu ri yaro jo pone ba kai ba khoi na autonomous region ne nya ba henjana da bida henjana ga so hiram khade henjana me le mo se pusto na gadi si kamai thena si ke khoi na ga gi hoi arenda bi hole kan da si posi si mami si khata hor ma me kamai to na sel do no adu di ga valley area se so autonomous helo di aru ga khoi na se hai ba the tribal ore ga oire ga su tribal oire ga su six sil hai kan sa khoi na ta fix ni yeng ba six sil mami wa da ni six sil manung yauri do six sil ko da ma ko re di ai ba khoi na Gorkhaland territorial council ne hai se asi Gorkha me tribal na te na adu se piri ba provision di six sil piri jama ne ba khoi six sil ko ga di six sil tribal na ya de hai na adu same six sil your report me do non tribal pi ana ba ato ko lom same lo re adu to na ai some exact asi to si hai na te adu so possibility me yeng dra ga di khoi some leng da ne kan si da sok na me henjala ko la se conclusively amara ka to ne hesu phare ko adu tar ka ni har so adu hiam su usalak ta ba adana la ji chahi manga taru tara chahi sum chathal le ga di kam do ga ji khalo de yaro ba adana sai hai ba khoi gi prudent decision lo kan si da loina ma sai gi khoi gi pros and cons kan kan si da interest ani ga ba khoi ta se na khoi ego je thadong na ga interest en kan sa adu ka khoi gi san compulsion su le ri khoi geographical compulsion geography am the lake kan sa da khoi leng da khoi hero ga bo geography se jing ngai pa da khoi hong lo da sai tham ya pon de ba asima tong ne just tong lo ni sim ham le kan sa da phayam hai sa ga khoi leng ya ro portion si da khoi ne just tong lo ga ne resilient oi ba na thor ri so ma la khoi gi geographical destiny na Robert Kaplan ha na hai bi or destiny si acknowledge so ga si da kamai to ne himini adage hai bi khan me na ba ka se da adu ga anu ba problem interest ko ma pani mi chang ko kholo ko sina khoi adu su thata re kamai to si ge si khoi hai jang sai ta na ra ga maya so kan kok chung chen na ra ga maya loina mo si khoi hingban nuai lo re maya loina pulap nuai himin na ra ga adra loi chokhala ga re adu la me khoi pa mi si ta se na ta khoi gi claim no ta ta ko kamai to na khoi si hen sa ai na nga si tolo pa se lesing tana kun ja re hai kan sa double phangni har ga dia adu gi position to same kan sa kai kholi kai di hi kan sa da adu gi position kakhalak pa ya na bi mi khore mo gi individual khore mo ki no ai na bi position same na bi na khoi lebak se mai se oi doin na lebak se me sa khoi lebak pa le ba kambu se mo gi moi contract se do ne ba pradame amsi prosperity pradame amsi security pradame amsi ki welfare sim amsi kamai to na yo handa ge hai ba sa sa punmin na ga khoi na lebak se ba social contract ni ga hai lebak se mai same na si po se khoi plap bhap ta me nam phe ru ga lan se to ni mo kamu sam san tholo ka ni ke no da khoi nyam chomsky hon si ram da khoi gi military industrial complex hai military lan taro kano misle ba
ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯚꯔꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕꯗꯁꯨ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ F-16 ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯁꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯦ ꯕꯣꯌꯤꯡ ꯍꯣꯏ ꯂꯣꯀꯤꯠ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯍꯣꯏꯗꯣ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯣꯛꯑꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯨꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯁꯥꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯌꯣꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯟ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ